हेलो गाइस, सो वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ मेरो स्कुलको प्यारेन्ट डे थियो र एनिभर्सरी। सो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। The secret of getting ahead is getting started. A warm greeting to everyone present here today. We stand before you as the host of today's corner program. Introducing myself, I am Nitesh Mansing Bosman from grade 9. र म रेबिना लाजन सोही कक्षाबाट आज मिति 2082 साल फागुन महिनाको 2 गते शनिबारका दिन यस गरिमामय उपस्थितिमा विद्यालय र अभिभावक बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाउन आयोजित साउथ वेस्टर्न स्कुलको वार्षिकोत्सव
एवं 20औं अभिभावक दिवसको औपचारिक सत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछौँ। On behalf of Southeastern School and ourselves, we extend a warm welcome to all distinguished guests at today's grand event. We are honored to have this prestigious Nepal Program Pratishthan as the venue for the celebration of the school anniversary and 20th Parents' Day 2082. We feel privileged to have this opportunity to host the formal session of today's program. अब समय सीमालाई ध्यानमा राख्दै आजको यस कार्यक्रमलाई सहजतापूर्वक औपचारिकतातर्फ डोर्याउन श्री टीकाराम महाराजज्यूलाई सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। सबै इन्जोय गर्दैछु। अब म मेरो हात पाउँछु। केही त सुन्ने खायो होला। माइक किन्नुपर्छ। सेटअपै ल्याएन। धन्यवाद सर। अब हामी सभाध्यक्षको अनुमतिले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। Thank you, sir. We express our heartfelt gratitude to Dr. Rajendra Kesi, the chairperson of Southeastern Group, and the campus chief of Southeastern District College for accepting our invitation to be the chief guest and attending this event despite his busy schedule. We kindly request him to be seated. Moving forward, we request the principal of Southeastern School, Dr. Ramesh Adhikari sir, to kindly have a seat. Dr. Ramesh Adhikari हो। फर्स्ट टाइम हो मैले ब्लग बनाएको एनिभर्सरी। Now we request the board of directors, Mr. Babu Kazi Karki, Mr. Hari Prasad Pathak, Mr. Nani Ram Khadka, and Professor Dr. Vishnu Prasad Pandey to kindly be seated. का सहायक क्याम्पस प्रमुख श्री हरि सिंह केसीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। Now we request the Vice Principal of Southeastern School, Mr. Kumar Kesi sir, to kindly have a seat. आजको चाहिँ भ्लग यति। सो बाई बाई, टेक केयर अल।